Okay, one more point I don't teach you Martin Gitikanana wagi kaberu part iwi lobo One more one point I don't teach you Martin there's an Gitikanana echo. wagi kaberu iwi lobo one more point I don't teach you Martin Gitikanana wagi kaberu iwi lobo one more point I don't teach you There is an echo. There's an echo. Has somebody got two devices on? Has somebody got two devices on? I think so. What can you team petty on? Team Pagato petty on? No. I think it's gone now. Yeah. It's gone now, yeah. Okay, one wajolo utin itara paluo program matin wati ye one wajolo dano tichu magi tika winyuage kaberu pat we lobo one wapo binu tin one wati ki lohalara ni popi utehawama ya chuli ma agi kabir ma pat dok bene maguti muje ma pol ma pat ikarma chon chitin wan watiki omin wa malatin wa samolara ma en bilogo ikit ma wan waromo po kwede piu te hawa ma chon magu tiutik ma pat magu magu beru I dog tit ma pat dichu ma kikelu deo kom wa wan ma chalo luo wan ma chalo chuli tipitin ni ana miro kong chao ki jolo Lady Grace wan mo po bini wang otin wajolo bene omin wa la did the ben one more point into 12 me pelo program yes so someone wajuli tin melok kwet wa kiet ma wan waramun po kwede pio tekawa maguti pat ma pire tek ma pepilo wiwa ke ken ento bene Gio Chunywa, dok bene mio kero bon luteno wa ni wan kara bene yam wa tim jimma bejo jimma pol ma weko wan olotol ma Gio Chunywa metik ma tek me do kero wa wan ma charo kaka wan ma charo luo ma put pa luo maladit sam olara me lo amir bene jolo mego madit ma kumbidi dong ananero eno donyo mego wa poyo bino yeah so peme balo kare kumbidi dong anamiti ana luong ladit sam olara metitiwa kit ma wan waramu po kwede pi utehawa magutiyo matek menero ni gin bupilo wiwa wan machala chuli ladit sam ana poyo kagin mutie magwa pa tero wiye inoko ide med wiye man chuli Apo ritual la di professor ay apo won la yubta rapaluo me jora ni matin ano no ni pera tek ka wan machala churi waloko nyo wacha ko loko lok madok kom lipo lipo pidano wa ma kog yorwen ikare machon ikare melwen jomukene maginde ko gok ne galany mono gitung kaj mono ni National Remembrance Day ene mwaka chali UK kany dano gore ka kama ke ken kama dano tiye dano gore me ni po onyo kama initiye chung idakika mo ariyo ma ikulu wi piny me ni po pijoma go diero kwogi wek wan wabet pin makwo so kanji luoni remembrance si ana tamani pira tek to twal ka chulo chako
neno kidio ang'o magin giromo ni po onyo yub meni po pijo mago to ikar machon wana chuli pego wo chake chon tutwal dogi joma dong waka gi chiero gwak ging'eyo onyo joma nogo lugo history ging'eyo tote ma chuli biru ka tote kwere imwaka ng'ech mwaka mokara ng'ech ni chake ma pia British go bino Arabo bino Arabo ko ndonyo botwa ya chuli lok me slave trade eno bedo tie gi mako dano yo ma lan kan gi charo gi en igine slave trade ma history en tie fort patero en fort patero bu yuek enni o yuek pien the Emin Pasha who was the Equatorial Guinea me Equatorial province ma ana from Equatorial province are from Egypt obino kwerena obino kwa actually that was their holding place ma meggi he pero ma chore chakona ne chon duong pero chake tin nyo po chake 86 nyo po chake 71 ma mino gine ti daro enni mero wiwo po pigi dan wo beno chere i lweny me wilobo kita mono wajo kwede walwo 1 and walwo 2 lweny me wilobo ma achiel lweny me wilobo ma ariyo ma actually go participating in lweny enni ma mukeno to mukene bene gi yiko gi ene team kuno kom gi pegi duoko joma godugu gi gratuity gi en go kero actually education initiative imukero gero kwede ba peja gi en those were jemi ma onyo chente magin godugo kwede go noni mero gi duok me konyo kaka chidong joma gi weko gi timmi ka actually pe popi gi timo gi yweni ni inero timo gi yweni ni ka wan pe wapopi dano enni mero wan wanong nino ma wayubu ma wapopi dano wako duju ineno mago to ang'ech pe eno keken karapa British bene lwenyo beri actually la mugi rebellion obedo tie actually kama kene actually makwo pa dano orweny commissioner pa British ma for instance gine ikit gum Kenyu governor manoti ikit gum Kenyu apostle way wana gweno de dano kit gum Kenyu madung ata yoni eni tibo gi yweni ninka wan piwa pe poi komwe biro takni wiwo poi komwe karma mino mayo gamente onyo karma mino toro gamente ne galany ma oke machuli ginego dano barracks inina chiel ni nario ginego tina chuli do I think vacuum me angeyo kidme luo vacuum nong gi gine gi leba chuli no vacuum ma chako nen madira dada ikidme biru pa chuli ikidme tela ikidme diro o chaka ene kara enuni pien actually madongo mano giti actually madongo mano giti muony actually madongo mano giti igankon madongo onyo mano giti kachako futpo gi achwaka ginego giyogo maletino kijo dong ya actually ageni petie gang mo ya actually magwako dong manne galany ene pe oguru jomu kere watin wadiri pomgi pe agino yoni ene gi yweni ning onyo tibo gi yweni ning ka actually pe gi nino meni po pi joni enni tibo gi pe ywe lweny me toro lweny me agi Tanzania me bino ka toro gamente pa min obedo tie do otime lweny enni dano lweny ye ko gi maduong dogi lweny enni bene meli ma otinyo dano me agi Tanzania
Mautinho lu muny me agi Tanzania magi bino via port me bino kamako kabedo chalo Entebbe gi meli enio chero chi lwiny meli ariyo olwiny i Lake Victoria madano mia der botoye pomgi foti te pi watin onyo chogogi foti te pi watin yoni eni timo gi yweni ning ka chuli popo pigi dok yoni eni bene accountability mo magamente omiyo iko meli en ma olwinyi peke watin accountability mo magamente pa Tanzania okati kwere ni wan watimo investigation wa nyuro ni gino lwiny kuman watin peke gamente pa Uganda moge ken peo lubuko gine eni odiero mukene magotemo lubuko gine eni gineno gichalo gina yelo kela yela ma omero gi silencing gino chitimo pa joni eni yweni ning kawan to po pigi etiro gi bere tie kawan po pigi bero chalo acholi tiga chwalo message wako ni acholi giro romo timo gimoge ken ne galany gimo magetimo pe ineno chi pire tek ni wo po pit joni eni ineno lweny pa me lweny pa Museveni gi obino gi mege ma igamente po bore wan lam dogi kenyo dana di motoye mabal gi pegeye magi chero gang dano toy lam dogi maduong joni eni timo gi yweni ning ka wan po pigi dano gi tie beno ma pia chero wai en 1985 kongo mera dok tiena ngej manok pian to diru muny ma ne galanyo chako limo komgi I think ochaken under bore one en moya kana lo moya gi nego ne galany peo kar mabo okoya gi nego gene dako ne accountability mo ma ukata gi to pa joni eni pere menu bene furo chwalo message wako noni achuli dano gi to pe gi dongo duro pe gi timo gi modo timo pa joni yweni ning ka wan wi wapo ikomwe en lweny pa kony gi chake ne galany ma otimelo bachuli ma kidnap eni achuli pia onero wayang ne galany ma ngoma chuli no miro bet makwara pero dano magi wango gi dano magi tongo gi ato dano magi timo gi ning dano magi timo kono ni ning nek eni ko duju mwagadi chok mwaga piara reo gi wiye dano eni timo gi yweni ning ka wana chuli pe wano ni no meni po i dano egwe chi piara tek e chulo chak deno ni no mawan wa yugo meni po i dano wa ibere wotemo neno yugo ken koro gi luoni wall of remembrance kono nga en manogi gichweyo gicho key events ma obedo katime i actually ma okwanyo ko paletienwa wall en romo bedo gulu romo bedo kitgum romo bedo in any of the districts and a wall eni ena marking nino ma no wan wachimo ni nino eni ena ye actually kamoga ken kama tiye omiro chung meni po idano wa mauto kama gibigedo en wall moni eni ena bibedo kama lega miro time ye ki discussion eni atamani platform eni patara paluoni romo chako this discussion mabe mada inano chi anatamani abira nyak tam eni kwedu waka wintamu kama tiye anapoya. Yeah, okay. So someone wapo itu tualin mekelolok ini one ni nge
ya itara paluo wa billahu kit maram wan maram kwero te hawa kwegi che tin ini kelo lok ma per te hadada ni chake wa ki karme slave trade obine luany me wilo ma chel luany me wilo ma rio ko bino dong i gamente po bore ma chiel ma wan wa po ye ma dong i actually competi ni jo kan luoni the first matter ene ye to pa brigadier Pirino koya maginego gi ka chiel gin gi min bode nini yo bore wan inge obino e kar pa min manek rajul ne halanyo timeye ma pol dar mukene gi chelu gi firing squad mukene gi chelu gi Kampala mukene gi chelu gi gena gulu mukene gi chelu gi ketgum magi chelu gi atie gi ba madanu diju now you can imagine the mass trauma kidong ikare pa bore ma reo mino ini kelo to pa genege kanolo moyagi ma eno to ikare eno ni ikar me lam dugi ni lutian wa ma pole de ko gutu iluwero gi kabir mukene ma pat kama luenyo betiye pe eno ni keken in bene wajlo be ikare chaque que moi ele va ele mia bu ngwen gi piar boru ya chel pi moi piera rio wa ele va rio che abiche ma luenyo biro ma tek to lan ne halan ku biro tie ti dong la pen ma piera de da ma ini pen ene ni ti bu pa jo egini duchu ma ko go ruenyi kare enoni gi ywe ni ninka wan po ti man da pen ma tamani piera te hadeda ti me mete ki nyam tam ene ni wa kaung dong ala luong o men wa Caesar Caesar ara ngeni gin ene ni jiri ene ni chok twal gam ma o kwa ina kwa ha ti dong ma ara mete in ko gam kong were tet kama tamiti ye kit ma wan waro po kwere pidaro egini duchu makogo ruwen kare egini duchu kare ni chaka gi slave trade obini World War I World War II obino kare po bore one kare pa min kare melam dogi kare melwen en ma company ni dar ma poloni lwen pa konyi ama kare egini duchu remo ma tap lo ba chuli daro egini weng ma remo gu oni wa po pigini ning that it season ya ana foi to topic ini topic ma kum an ini kume ma amira chao ne me wal ne ni latin kij ma don mo no mo biro wone pege tutte giri mine ini ngar mo ma chero timo kum la wore ni miro nge ni responsibility ma ditu twal kage neno samo was in wo biro kan nyer kindana timo ngoni it's just because of resilience kita no migiwa o gine or otherwise the tino ma pol is a constant mo megwa ne e karma amino to wo chero ge ichwe chwin guru ni ko ge ma pol twal kiniga mano jemba kiten gi kilo chi ara miro chako ne me wa ne ni is circumstance mo ken ma initi lubo ngo mano initamo ni miro itim we had the next generation ben ma pepe twara ento miro wano ngi ni dana chiel en ma woro ge commune tibuneti in ma chuli ngi wa yam chon ge kwar is ni dana chiel en ma woro ni tibuneti circumstance me to ne ge nga ini kape ge timo gi mo ma be chi kira ge wa chi tibu pa dana la loitim
ma ikar machon chani ma slave street bino kono gitimo ngogini kita actually yiro kede dano kita actually lungo kede tibu kono ngagini eni atamo jome Reverend Alfred Banya pere kanya no miro konko wa iye amiro wajneni war tibo ma churi yam war kede tibu ka ngarmoni como pe kono chirete yat kono dano beru ka chiel kono yubo ngogini eni bagi yubo yubo kom kono ngagini eni I think miro Reverend okonywa yeke an pa nena jami igini charo satanic gini activities rituals pa actually rituals me war total rituals ma actually timo ni kangaro ko ni pero o por come pere que timo ni ning ka pere romo de covering come ni no mi timo ni ning e kar chana que timo arabo charo kom dano gunde ko dano ko timo ko bara actually tigi yo me kelo tibo pangat ni me kama miro resting here but from the time in madong amino bino a camp gini how many of those things are we doing dem mokide what timo gitirada en pole dong dujini o aira lega nyonga in iramo chiro ka lega mano pero mo woro tiwo pa dandi ma kone ruin one igini duju eventually one ancestors lubo kita joma ko chiro anyimi ni to be an ancestor actually is a responsibility madid to be an elder ichako no infiltrate ni ka ginmono time command lo dio time command en mo wana luongo gini ancestors yango timo kumeno go koba bo jumati timo na ikongini so ka wana tamone ni come one and we are ancestors to come, we are ancestors in the making, but don't ka ancestor penge when give mama me a team ancestor in the making and power nge when ngoma me a team war America can any war to pangat mo ma company and amiro wa nene aleo jo ma kone muslim kone catholic kone protestant ni yubo tibo en ma chulele kare don't get tim yubo chalo mas if gine ni lega mama gine ni some kind of respect more tibo pa jomo tori miro time ma don't get timo ni ningi I think and itama ma put pe watimo madon ni me memorial gine ne ba Karachela chiel ora chiel mil kongo nen bodi kita chuli gini ni kita chuli waji an baro mo chiro ka timo ni i koji baro mo chiro ka timo ni padibe ni kong ora chiel kara chiel kon nen kidi yo mo magin gi romo timo kilega mo pegi kengi kadi dong dirma gi yubo memorial kiro sam suggesting ni kiro nyin kamoma no ge wore no ka en ni ay kilo nyinjo ini man lega mamme mo charo ka me kwaro wa nyinjo ne either get district you get sub county kono ngo gini memorials you can be part of our municipality kakamo ken otiye municipality tia chaka Kitgum town council tia yaka Kitgum one of the pillars mano ngarmo driving to Marupe would be in nying joma kidding penny me bed in one place can go one warmo wani gulu city chalo city mamegwani romo dong cho en nying jo igini wen biro kamo a cultural center kamo mano wano kire chunya to talni kita ke kwarti active kono poke ni kono ti dung mo miero ke kwarti ma konye pe ti dung mo mapelare ni ma alego ni konge chak kongne karache kare dong go kero pera bot family mo ni kidi yubo gi mo ikom karamana chiel nyoy odmana chiel miel betie mel kira ana tamo kere kada ngoro mo kubune kit eloni
Mapira teke sama utama guru ni mapira teke is ni dano wato mo wan por mo lubo ko pingo tiche pingo ngaro mo to kejo ngaro mo to kamo gin mo wan kejo ye kid mo Israeli kejo komni ka ngara chiel to chi dar pier bi por pinyi obi keja wen wek dan po bet ka gire ka nyuaro chuli. So solution me ginen ma ana wayo kombin pere but mier gi ngi ki lokoni ka ini guru kom ngara mone ni ni joneti accountability ka pa wati mo kumero gi bibel ka nyuar wan kid ini ko mo ko one mier wati me educating jomo kene en magi daga chuli. We really need to educate them ni actually en ana wayo ni duju bur jomo tiyo ke bi kanye ni waya mo bira tiji northern Uganda loka konyi ngage we wunma propaganda actually is not founded on anything here. It's just jealousy. Gino wero Fiorino koyagi kuno ngagi go dolo diruni ba pet penio ani wuna chulu go chiru mun kawo chiru mun wachi tim gimo dir mai go bi mai gamente that is not the intention measure pa ritina chuli itiji gamente. Absolutely no interest ni kono gamente kono ngage but it looks like merit system no British ma okelni the merit system me donye mon the merit system me donye gire si anon ka donyo ka mo no tina mama in medical so it was by accident ni the tina charity no prominent charity. It's not near by design ni we waji in don kan ko. Yeah. It was just pure merit. Yeah. Amiro woro ngoma wan mo be chero katimone ichabit ma binu ni wachire memorial pa Musée Basilio. May his soul rest in peace. Johnny Eni ma Basilio agimaro pe wachiro bot bana ono tibo British gireni. Gi recommending Basilio on merit. Ubinu kalimo mine. Ma wachalo i boxing ring i katuru kango gine British nena kero wachi enumeru. Yes, this is your brother wachi ngati eni kero wano nena kero for the last 2 weeks mo pero kanye you suggest we got donye mo you can be a very good trainer. Yeah. They saw it. So they never sat in Gangababana came and watch gamente. Nothing. Actually are very innocent people. Makani who can change eating money, get you la bogine. Yeah. La bo any problem. Yeah. Gina anati ne mo kilo pero I come actually ni. Gina tamune wano tigi kit plan mo. Ba jo eni kono ngati prison kono ngati kweneni gi chako list en madon ko be do ni amane ni ene kam problem chaka ye ni list en kono ni en karamane joni dong madda kan joni dong ko ma kan go to ni ning. Was it on merit you so nyere kuma actually o chaka because of discipline magati kere ijame duju magin gitio mer me ko ma megi ikid me dano. There is somebody Dr. Dennis Payne otimo research in Cambridge kan jomo actually mo tiro Second World War openyo interviewing duju en Martin Colonia gi sponsoring Paye Stadium o kono gi sponsoring ni kwani. Research by Dennis Payne or stating very clearly extensive research gijo in Motiro Second World War ni actually maro most and I Tiro school fees para tine I gankwan. The second thing which is most important for actually is sofa safe or
It looks like a funny research. Being a priority in a ticket menu. I don't care any because what he actually kind of go quarone or churlity negan congi poor pama of Paragomer again. Gomer bill of a pay. Actually, Macari Guinea mo pay or Doji Moon Para or no kid form or no team of bear. Now I go back to Lokni. Puin ma tek ma mi ba puin ni. Kamay ken ma inibiri yeni. Actually gineo ginoya. Explanation will be made. Discipline no one take it anything now. Yeah. Owero dano tamoni o tigi kit plan mo ni megi. Maka no ni yang yamono we bigi plan mo dava. Ono we ngaramo mo romo tego gamente to try and pay. But plan in the yam per ma ni kurumiri you be team kono ngagi. What wulu neno ikamo achulo kejeno ni karachi raj. La bon wing la bon timo gimo gamente collapse kene. So what you kid strength more than luro, but what power teach it, but then of thing you are here if you teach it. So Tini, Aramiro narrowing down material on memorial. Amiro concluding no one any Danoa cow taught or red Tibone Koro but Miro get team gimo. Yo en mago timo ginapa we had discussion here and there about accusation flying left and right and the conclusion was really very clear. The Johnny and Ma nature part of Guinea. They had to run to actually what tomorrow kapo Guinea. What are you timo Guinea? Where timo chirachuli combinam giro como quaia maquinani onorum caratumo com carre como no tumo capregire one new example Germano pegiyo actually mo po bol ani pe ngiyo ngoma ti making gang German ma pegiyo wun tigi example mo po ta Jem ma pege yul ma yelu litino yelu ngo tie dikindano ngarum actuel mo po bola ni pege ngeyo jem ma pege yene yel da man ten lo ni spirit patano tie ma ko ma woro wado chen ikin me yobo tibo ikin me lega ikin me kadika no wobi discussion mo gilo dinni some kind of compromise no mere betini 1 year where you and then in Kenya, maybe it's even the same day. Kong team actually money, and then pa de romo bino blessing some kind of discussion, theological discussion will be. Yeah. And I believe strongly in one yam one lokne go bohol wedogi konga gini chalo ginatata but madon wano neno wa Israeli gilong gweno ikomdano gi chiwidano chungo kip gini ka pirate ikarja magi wiro gina Charles Kanyen mamina town lo munti dore gi diel kom diel liko magi ro come ni gin so jamuti modern ginama ti linked up ki ko machon so alamel gi gore kanni memorial mo megwa ki chak kongi small bits and town council money sub county money gingi mo moti me mabe magero moti kare lega mo moti ti ma pedof miro gi mo pol gi tim gi i ot i kara ki jam makene du mek dong escalating dong en ying ni rom jugune dong es national ginama gi rom ene wachi ini wati lega and lega ne rom bir any sub counties again weng all over actually kan kam mo ni tie kam mo no dal chiro ye manin bujuti ye ni dan rom lega in their own gine sub counties magina wati no tino in February igine wo be chero bene i Sunday no gine palo wumti but lo wumpo to kene
Yeah. Lungo to get down a pool. Where are their names? So look me Tibu and I believe in it very clearly because Kita wanna team one make any. Kadika and by believing. I can tell you Anna we one babana come I am warning and I Oloho Gankenyu. Even if I don't believe in it, but spiritually I still believe near we you know money. Kaya don't ngata no te imitate madong terra. But I know you bagi kilo kum gang. So you make it actually take. And for that one. Yeah, okay. So one more point to twala did Caesar Publix wangeni lock ni guru kumi matap yen ini dom en machala tin kich ma en pao me kare ini tichu en ayo kelo ma ayela ini petingari mo ye chuli ma gangi pe peo en ma chake wagi kar mesle predi pe gudu. Che ini login ma pere tek wat anano we en ni. Tibu pa jodichu maguto tie ibiro berenge ge yopgi actually circumstances ki kitma ini talk where piara tak tual ana ini wini kare dichu actually ge wachi ini timu genen mabe inde yi how piano no kinaro ni yik ubiru gin ma piara tak ada da ngat mau yiru in that is the last honor mangat in Romo mio ne bori. So the last honor ma in Romo mio ne bori mo ene men yoku en dignity. Yek therefore pere da. Barwan wangeni ikar egini duchu o chake wa ikar me slave trade obini World War I, World War II, obini kar po borma chel, obini kar po min, ubiro in 19 nigene kar po borma rio, ubiro in 1986 by 2006 ti damo pol makuogu tum mapagunu yik mabe. Chi waromo timo ngowe jo egini go bed at peace. Ni wan watang bene piyiro ki penjo ini ni gitie kinwa kad ben ni wan dong ko wan na angi cheto gitie gi wore kinwa ci ini ni pera tek mada ci dong gin ma pera tek madong ini gero kwede ena ni machalo family ni wan ma chak gin ini from the family kado bin kwede kado wo bin kwede dong ni chuli ni wan tidaro igni makuogo rueny ikar ma raj magwok bene pigi yiro gi mabeny wan nier wa bin me nyutigini wan wa popigi kano twere wan wa mero yiro gi yo mabe yo me woro wegen tibogo yuhe mo eni ni magien mapera da kumbira nani chat ka did Fred that did the band Fred here around I don't know yes. Ana poya unu twal yeah Fred in donyi ba ara poya wa jolo in bena ana poyo machela mire ka po siza twal tin ilogo macharo la tiana chuli kikome la tiana chuli maparo pila wo la tiana chuli maparo pitin la tiana chuli maparo pidiri en kitima wan be wan neno uno kere pe enno uye wega wajman ni pero pa chuli ena yewana chuli. That is the timeline. Pien ka ine neno jimi duju matime ya chuli achule yi marojo tin achuli charo ngom charo wa wiliel pa kwaro neo bor la rock bino yubu on I wiliel pa kwaro not money whether ngiyu unyo pingiyu bino yubu ye ot beru kenyu achuli chero ka demo chan che achuli pemiero ne ki penye
kama chane ni tiga ati iye. Bible wajo ni let bit loyo para lo chwan. Tie kit lo mukene ma kibero ka loge kum dano ma ochieno le tiena chuli maduong. Kare ma wano kwano manu watimo ara iye. Tie topic mo ma kiwajo ni the dates are not there and they want you to discuss. Kama ini logo machut ilo kumtibu kitima tibu ko kere kitima tibu kelo kere gumgang kitima tibu kelo kere a jemi marajugan. Oweho achuri no kiriako mamegi una achuri kuoro liye. Achuri makum kano tiyu ko manyem magi waja ne lielo tumo meki choro. Lielo tumo meki choro ngarmoni toi ching baraja ichia beach. Kitiga kelo kumega ichia beach el kitiga ikone. Mana achuri po yubudikan. Gilmu weko no kiwajo ni kong ki o liel ko beri pe mwaga chiel mwaga rio mwaga dek kaki gu liel uno tiene tie. Uno weko da pej mo kene biro ni madong tien watika chero ka guru liel la muzee ni mo ngat mo pe mo karangich ma liel le furu guru mui ci paju neno ka paju neno ci ge kelu nying enu ni anga gi matio wo maliel gi peki kelu achuli kelu gen maki luono ro paju anga gi mutoy tim maki ngeyo pe togi ete chawari dong pidong ki twero nongo kungi achuli tiki gira tia ikine achuli tiyo ki yago michung pingat manon kuono ruin mano kumeno pino nonge achuli chero kayinyo liel mati lum kao be chero kayinyo liel mafut iki chero katongo bu nyo katongo kama kichimo ni liel liti ye achuli nego diel ento kumkari watika chuli ma katika laro ngom kiwajo ni kanyo liel ti ye kay no la ngol ko mangi kita chuli tiyo kere ti tiyo kwere mi ti wa tonyo ti wakama liel ti ye ti achuli ma kumkari ti ako tongo ngomi chu paka wanga ki jogo kaki penyo ni ngamo wajo ni lieli ya chuli ki ako tongo ne la bona ko die en kiro chuli ne enu a chuli pe gwo record o ngad madit ka to ya chuli ki ako bakeminia mwagane moro ti adi ki biro abira piana chuli pe gwo record ka uno jimi duju kikero ichot uno beru be ana miro na mi yet woman ikare ma ana ti refugee law project wano kate ki book mo makiluni the compendium of conflicts in Uganda logo pe kuru makaru piera bit mutime Uganda matute otime ya chuli litiano agutiere lwen litiano ruin ke lwen achuri tiki yo mikelu ngat mubwen ke lwen paju ikire kay tiere dore borwora jaw gen tik ma gen gitiyo tik enone giluone luongo dano muwen be odu paju ikare magien go chako tiyo tik enone meta kwaro
Unumwaga duju gitigi ni magen gitimu meno kiriga berni en jozo kero chingi kamiyo irgi kon ento tek guti yumero ni tap litian wa murwen mafudu no ke bego ni ge ko gidugu pad litian ma kitero gi lum duong mamoke ni ngitiyo titero ni gen gudugu pad actually kilwen em pakonni kichago ketu gin makilungo ni monument kayine kero do kodi ino monuments tie maki kero monument enuni michung pi joma kien guto ikare mi arani mutimedu kodi kayine kero ya bok ino kero pajule ino kai tika ngwek mi kero kitgum ino monuments maduong maki kero tengyo kay biena tiak ino ero peho dia deve ye ma chel monument eguni ki yubugi makeru gi mi bedo pikare malaj pehe mukene kod bado mukene ching lanyo mukene mach uru wang Mario gobati ye ino ti monuments mukene matiki nying dano mapiti ada jui anamaro wachoneni lok patibu peki keri ye goba ichawa ni dong en ki it mado winyo ni ICC omiyo la ti chente mone ni achuri temo gin mo ke kel mi ka ki goba we onen matara da pien records peki go kayiri kere buchoro ibino monument ye kay penyo pe monument enoni kibino ye gopa madit pien in 1994 mun pagamente obolo potoro mo mapubelo be ibuchoro kama ke choro dano ki go gi for some few days ikirgir motime era ye ki yero ni tiana wobe go chero guton bu ni be pino be no bu madit kaki roye ye dano tiki umuwigi o kaki bugogi kidu ki bugo kena nyiri eto is in record inge loke dano magien gu worgin enoni ngara chele kena no to be po to ki bu o karo to ki te kayini tiere kom monument mai bu chorni ino nying ti maduong nying e be ki poko pia joma gien gu to ikare ma aduyo bolo potor inget buchor primary school no be monument buchung pat o goba be kawatika neno lokum dipo mera da pien meno history madong matwal itiani ka yini tiero i google in neno lokum buchor ibino lok maduong eto kay dugu ka neno adane ibirwen manok timbono menzo kene ma kitiga yopone ichamadi ma kikeru kitian lok wano tiki gin nyu area ma kilune hotspots ya chuli kamba ka yini tika ngwe kimoroka kipiri kilela ilamo dogile ikat kenyo mabe hotspot achiel ma ana ngeyo ma ane kuma mohi iye kimoroka ena yila boduong ya gagocha inge kalon watiki hotspot muke your watch ka yini tiche paibona watiki hotspot kama duwe ya chuli madano waju ni kitibu nongo ya wano pien kare mukarange negotime iye unope mete na chulu ti iye Bible bene wajo ni ka yini no chogo kama leng be mi ire woro mi ik mabe achuli wajo ni kimo tiere moyo tiere aye konyo kit mi choko chogo ka kimiyo ik mabe ire don wako ka tin wano logo lokum ni po uye we ka ke loga mwen man ti agiko
Mache amiro wilo lok ni po be ochake ki pajo. Pien paja yete ki lo ada e kom dano ma pajo nywayo. Dano ma guto. Kwene ma guto iye awene ma gen guto. Mario kaki bi kero lok mini po achuri ko kwa nira chiel gu keri kalenda gil maraji ya chule ka ini kati ki lok makuman politics ubi nyweno lok man ma po be miti beru gil mada pieni no ngat moni matika willo kakare tamoni gil makuman kaki keru le yuwi dano owe kare ma ara kati ka lori lokum tek gun cho ma ki buru kwedgi ni chake e ma adi ba tie ki mi abwen ki piera boro wi abiro mi o piera abwen wi ario ki chimu wa pinge kelu lok man lok malik malew wi achuli er cho ma ki buru kwedgi ne put ko mi ta ne ki ling ki wek politics u bete piki kel politics i lok ma piera tek lok ma der li tien wa utiro wa e ma chuli wa ni ujebu tie ka chuli o ana mira mini wula bon ma lit e tiare ga yini tiare cimiterio mati gulu cathedral e ko ke pigwan li tien o tiaro gitoro ya tariao ki wilien piana jwa mono bodo gini ka yini biru ki ya taria en kiriye tibu pangat moni chiri tiaro kere ka kuo tek de biri boli di kan moni dano me ginero wachi gotoy kwado kiti inero di tiro matino gitika leo chingi ka neko dano kagu neko dano gudu go gang wanlu nyoro wangeyo wanlu nyoro walingo wageo ngeli tino la boli watikere pugode ifogod ka yini tiaro tie la tiana wubi mo ma bo ma chol eno don I area mi St. Phillips Kenyu kare mu karange ba pipo kila wore go ma ko la tien nyaho mo ifogod la tien nyaho mo no tiki tuo wi go nywaro chigu leo la wore do to udong en tibu lanyo la tien chama tila poya ma choko jimi ma chamu kene woro do dok la nyuru ngiyo piere la nyuru o geo ngi la tienne tirno o kama piyo pe ni tiere watika timu jimi maredu gidugu gangwano umni yo piere watamne bewa umne bal we nyingang pokoi ero pe wanero ngo matika biru diri patiwa ubiberu karwe komam ikare duchu kape wachero ka kemme kitiyo tijada lokma ngwen era ye lo dira chulu ruwen itiyo tijgi yini no kitika chero ka moyo ret pa joma ko magu woro ki ye fut mukeni tika ko ki ret pa jomo to magu to ret achuli tiara ka moyo reba rio wine ki die ngamo wajo ni ngamo to ki ret ki moyo reta ki die remo ne lie red meno ki moyo ki romo achulu chien kan yang kiti mau no practice tikede we kaki bitiuti kiti mada o politique mal tiano achuli gitika tione rezale pere wabiri ka choke mo maki kore ko mega chiel ni en uterutigu e kare milie eno ngar lwere ngaratie jiye komeni anga eni bekitum apenyo na penda chiel ni uterutiga were kidoni uterutigu kare malie ti muchari dano pege gwako kidek achuli wajo ni ine chako kwere nero mano ki iru ngat enoni ni oe nero mabe ki fukere ngat enoni ene nero mapiki teri ye utigu
ka dong lien lo bi ri dwe abi chel ke mu charigo kiri mu kene ri dong pe nga dwe why en ni eno na ye yen pe timo kere donc jimi machalo tom pe ki tomo tom ni tomo kelo kume ki tomo tom ki tiam lo an resale be obetie pe kiti wano ki gatimo ne konkani so achulo yewe ki kongi we kaki bitiyo timo kiti titmo pore wano chero kamoni na mugeka eni lo mi moyo chere kiwaja ni diel enuma kichubu kinego ni ruor pechano ruor waini kela bambe era yo jao ngodo mamege bien watika kemu giem mati kolom ma wero moti wani pere pe watika nyoto kile tieno tigmada kido ma gikene achulu jolo religion iyo maraki achulu jolo religion ma pegini ang mangoma bible wado wero genero e tigini wen mero tipachatana umegi wakulu umegi wamati boro kolegi wajani gien pegi boro liye mero tipachatana en jolo religion ma wajolo maraki ichawani uruenyo te kwaro mamegwao uruenyo kiti bewa kuo kere karo dugu kere kia chuli midonyo ibal pien gima don kichimu ki woi pere ti lo mini po pierete gima mete ni uchake kipaju ka chulu jol yum niroma ni po beru tie era chulu ye ki kongi we kama ini rojo ki bien ki konyi achuli chane ka onwalo rut pe chako nyena piyo nyo achieno piyo nyo chieno achuli chako nying mukene ke penyu ni chako pingo ni ando ki joke pa miro nga mo wache ni ngat mo piyo no jok era yo kwa karo achielo dong na chien achuli wayne ngat makinywala tata biru jok ngat makinywalo ki chie ywere abichiel biru ujara nyola jara ichani achulu la onyingo ujok dong diluono unoyo jok nyaloyo jok achuli uyawangi achulu giktiek achuli luwedegi kigir magien peki ngayon ana po ruot me poro me tuwo Yeah, okay. Very good. La did one more point to 12 make a liwa lock again ma Paul Jim Peggy Tego ni miro one wa yuk ni po we o chake ki payo man gi ma pera tak ma yini wajo we do kawa kelo do Memorial Day mano do one ma chimu one ma chale chuli no ko o chake ki payo ruenyo paludira chuli bene miro gi tiye ke ken ma wan wa jolo dini kwere bene wan miro wan nyang you know te ka wan po tika nyang te kwaro palu judaya dok bene pingono gen gitimo gin ma gitimo ni dok bene wan po ti nyang te kwaro wa uno watimo je mo watimo ni pingo che ma chawa dong tila kiramo anda miti kong ana luong mego mego madit tie kan en nge chek ma pol chek ma chili ma pol ngo magitimo ka daro rueng iket ma daro eno rueng kwere gitimo ngo mego in kong dong idipinitete pa kay nge vendong watu jola mego la minwa Lady Grace ka kawadong wachero bolora moy ene dong tuwe dong lok wa matin mego wajuli Ya, pues tu al amor dano wen. lok wa matin mego wajuli Ya, pues tu al amor dano wen. Wapoe tu al ke tu nuo bene koma apoe tu al lok ma pol dong atamo gun wuji lok ma ci jario tiro ki lok ma ruot bene u loko eni tu lok ma bejo a chule da yang ti kwar wa liel ka dano to
ki po pire ki gurul yel doki kadi ki yiko dok nir mu kene mwaka ko mwaka nge mwaka de ka ngwa pikire doki gurul yel mero ni po wa pire tek me wek tibu en yu ngeri en ki margi igam atama ka mu kar ngi kitana ne professor wajini la tina sam o kelu lok en me kato kama mier ki po ye pe dan ma ko gurwen yange wa bilo ka ma kar ngi ma wan wajini wek wan lutin wachane good work wek gungeni gangi per tie dan kar no putang pigi kitim gin makumeno don kombe mu wek don wan kombe wa churi wa tigi pek ma don to kwal pien lutin wa to kwal kar me lwen kar me wen pek ma ka churi ti jo mu kana da wa tim gulal pe nge kama gen tiye ngata tam pe ma lok ene wan wajini ki duok per lok I dogola kaka chila ngi nga la tin gi mer mu bi to wa tin pe ngi kaka la tin mer I dok ora chila ma chwa duana ni lok en ma tiga wot me ro cho pa jo ni atamo lok ke be to twal gen gu wot ke be ku chet be kin gang kun gi tiro ki dal ni jo ma yang ka dung nen ki ye lok en ma kum be sam ka te ke ni bu ki wot ro cho pa jo me de ki lok ma wa jo ni jo ma yang I dogola pa jo chila kin ngi lu ti ngi ma gurwen lu ti mo to we ki pu pi gi yang ada I chika chuli ba wan pu wa tino wa winyu bigi luo tibu ba won gang biru tiro da be je ma kumer tuki time bene chi enu no pa jo enu no waro tiu pa je moto manu ke ba ko do bin mod bin gang ti ko man bin ma ini winyu enu no pa jo man don ko be je ma dong tiga timo ne wen ya chuli jok lok jok ke ngal go dong lok jok nga jok pe te kwaro pa chuli ma yang ti wa chuli ngar mo rong be to nge mo adi dan pe rong to do ko la chel I due a chel dan bi ja bi chel kita tiga time kombe pien dong war pe kom je mo to pe wa tiga nyuto ma wa kom lo tiang wa ma guroi chi a lega chuli du chu do ko la wen do ko la chel nyur war kom lo tiang ma guroi kom dan mo to wekin go be ki ma go do kum gi ben dan pe do ko chet ki en ni lo ke lep to twal ki en lo kum be lar ngom ki nga gi ni dan mo ke ti mo ke yo gi ma dong be ti ka geri we wi gi o ki geri ori wi liel pa dano I ron be o tin ni mabe gi no to ni pe gori pe ngi ben dong gi no cha ke kum in pe ngi pi en ger o to wi kalar ngom chi a chuli to gin ma la dirwor la ngam ko wajo ni lo kada lo kati maraj ba chi an gera lo ma lo tin gu lo ko wen lo ma be ja dada pe do mi ar be ga no ne pien chawa dong right lo ma pe tek da ka po tar pa lu kila ko tv ki lo ma gin tiga lo ne kombe atam gin wo mu tiga timone tiga lo ne ni tiga ya wa chuli tutwal umede kere professor fue wututwal fue ngama wuti gatimone we ka gika kan teka dada ni amalu tibu pa joma guto mapigi ngeo ka kamagin guto ye pire tek dok ero ni po beru ki chatan mo pengar mo bol ngar mo ni ero ni chatan ero ni pe chatan eno ni war mano gi mero miu ne ikom ngat mo ni makpo ni do pakani ni timunu do gang ma Lady Grace apoy viewers ki darwen magulo darwen gulo lo mabe an no pada meta make lo mukene ko na waje medene lo makitiga lo de lo ada mier loke enu bedi ki kele lok mi rojo pajo pian gang mier ben ma gang mier ben maleng ki yobi lok atibu ge ma pier te ma mier dog di kita we dog di gora che mier nen ngo ma mier ki tim ka kama kon mi te ye mier ki konge ko na be da ka mier me du dong lok ma pol apoy
Yeah, one more point to 12. Lura Moitin Aranero dong. Sorry, one dong in the dong like in the German app. Wajolo in tin dong wamiti in dong imi no wadong lok ma gire kay nge bedong in the itwe dong lok or do you one more point to 12. Atamo ni manopulura mo po duogo pienen nung po duogo dong endong kau tiago lok tu lega kadong wan wagiro gilok matin wamiro poi tu twal sam in mekele walok enini da bene mek ero gite kwar git majem egini tiju chake kwege ni chake wagi kar me slave trade yo bini World War I, World War II, bini kar war ma jel, bini kar pa min, bini kar war ma rio, gi kar en malwenye chake ma eligore. Elimia bunga tiara por wa jel, pa awe elibario gabi cheli. Man gin ma piara ta adada ma ini kelo, yo pede lok ma ini kelo ma piara ta adada eneni. Tibu pa jo igini tuchu magok tawa kare igini dujuni. Iwe ni ning kawan to apo bigi mulura moy anda midikin ibindong ilok mai twini kadong ini tuwe kita lok matini leg wede tino dong program wa beno oya gire ana point that did the Poe band ritual, poe. that did the band oh yeah okay lura moy Waka ko la did the band ko la. okay yeah Ana tamni apo udak tutwal lutua lok mulok donc tie magi met tutwal ma no pa met ma da mera tutwal eto ana mer dong gir ko neki chiro aye amera ana chik acholi luwara o yuju ka chela chel ki wa tiani ni ngware iga mo ko mapawat nyang tere ko bitia o kere gan wan neno kum bidi dano kun madongo niango ni tie koridini mogo magitiga wera kere mano iwinyo ni kilare kum bidi kitiga gamu tero nyo pa nyo tihu ke kamu kene bara jwaha ena gidugu kere arlega ti la koridime ini tima duong mangene ni ma wan wada ko binongo chawa ka bin wa loga ye eto pecha mo pale atamne ko bidi wachiru mama pawa bolo te kwar ma megwa wangeyo ni te kwar ma megwa ene tiruan nga ma wabe chi ka waber ka puani ga mugo ma pawaniang en kin mage wajo ni la ko lokya de ko gorliel gidong mono berte me jak kono nga ge ene chuwa bitumo bien tibu pa kwerwa en kin mai winyo guess ma megwa ma chalo wachi John Chwingi pepie berpe peperengi bino ku kawan pewapo bigi chatam ni enini kiket taluk yen mapera tek kichak mere ki wang o lok makama enini peki galle ko lok ne to wal bien atam ni chao ken wan ben jale tar ba lu ka kan la ko tv lok da ko duongo to wal ci ben dugu ko lok kama eni we ko chao ken ri ma tan pe no ci wa mete kuno bien mano ber chalo tuchujiri ma mir ber ka ti me kar ci anatam ni pa bi lok ma duong wa gwake wono ki ga mano pa wania ye to wal kidong porte choli mara para ba porte nyo por puane ga chiwa gwoke wono ka Kenya na poem yeah depend one po to tal okay wa long wa bin bore dong lora moy Apo tutwal mimi akarne eni al akwai kija kipotu pia donyo dakla tian kamati ye kuberi chawa ne mere wira mana ti poni don kar chawa kar pian mi ku cha dek me digo ka ti don ti do wa ga le man ba ko da win lo pa sam ti don pa jam ko lo la chen ba win lo pa lo ki ya win lo pa rot o kwe ngam kwe and then ki don pa di ben ko be ki pa me wen
Apo ito tuwal, pilok man mo ati ka loko na ni pian loko ni biko ni dang matuong. Beda ka jama gu winyo, gibin niya. Gina da miar mere ne matitiri mo, ni lok ma be siza loko. Aku ni be lok pa siza be loko ni. Kibu pa dang ma kom gidong pe. Kibu gi kwa. An bera nga tuman be loko ni jama gu to. Kir tie kit ma miar no ki yop ke di red ni. Ti da miar mi la pona dwa ko ki gok pala chwe lok taruba. Ma waje ni gena. Ka dano to chalo bubu waje ki Abel and Cain. Ni in ngomu ti meki kung mero ti kwene. Mero ti kwene. Anyway, an la gwa ko mera. Ti dong ruba wai pingo remo ne ti ka kok. Pingo remo ne ti ka kok ti te ngom. Ruba ti ka wine ki kama en peri. Mama wan wan ngi ni kwa wipodo ni. Te loka ni jomu to kadi ki remo ki kok. Ti kira chuli na yang ki te kwaro gi. Ki yubu lokaliel ni mabe. Sorry. Just a second. Ti makia. Si mier no ki yup jomu to kire mier ki yup lokum remo gi mabe. Yano remo gi ber ka kok. Pedo ni ki kok boro bang. Ki kok en wan bot jomano gi tie makum gi yor. Gi diru medical. Yana mier bunne ni ki timo jima be. Kiro na ni ngar mano kwaje ni de kan ngar mo to ki ber ki tiu ruat ngamo kweo kwaje ni. Peki tiu ki remo pa dien. Ki tiu ki remo pa ramo. Ti do ngamo ti mem kwa ka chulu ki ta ko loko jimi ni enoni. Manyu ti remo ni enoni football no tika ko pe yue pian nyang peki ti ni jimi kuma. Ay ka ne agam chalo ko siza wai remo pa tibu pa joma to ko lok me parba be waje kumer pian ba da tibu ne ko ba pi joma down weng and now down ni down magiko karingan muto karingan makwo and now charo down weng ko pian down weng tibu ki got ba makaloni spirit holy spirit neno tibu from one any to tiare tengom pian ba kwani wa tengom ata koro yamo ti wer one wa gaka and one wa tibu kit maruba wa tibu down a book member telling it book Luke in the book of Luke 20 to 39. And then Genesis, when you shall down but shall one in it. Look at one when what Tibu near no at all what anything on. Come one mati fleshy and a dun pian quail doctrine come up a quanya ye. And one no food work war man what take a word macquo. So would one muta woogiwa megiwa ludiru weng ngati moy ken mo ngi manu watama ni utop yan wan lu ni utop yan kumani dong pe ento tibune ni food ko and miar wati uji matware mekelo tibu gang kita ndane megabo wai ni kinu tibu ki gang ikel tibu gang ki pa bi long madung kwal abi jo katenyo Ultima be chairman me mero mano no ke kum gina Roma sia tio ra wajne ni kadi Bible in my New Testament when wajib bot wani ta ka che leken wajib bot wani ikar ma yiso chero giro kwena ne Peter gi John gi we got ma komo cha in transfiguration ni joma yesu woro ket gini wo wi yesu gi ti loginga Gin go when you use the logi Eliza gi Moses. Yes. Eliza gi Moses prophet magot o yam chon ono use looking at it. So one oti we go take wa tamoni begin pa ruban of pat. Ka yesu romo food look ki kwaro ne ki kwa makwaro wa dujini shipping one power ko wa afo. Ya opoe tutwal siza opoe meru enoni ma opoe beno tutwal lora moy in me kelo kamaleng tutwal le lokom abel gini kay
ma tibu pangara chelo no tika ko ci eni ni pira te ada da manyuti wa ni lok me tibu ya tek nok be ini igero ni wan egini tuchu wan mo tibu to tien lok ni kumi mayam gi koro yam yeni ere do da mom mayam gi kwanyu indi yeri chero tibu ni no kuru do mangin ma pira te mangin mano be te kwarwa wa ngeo ci man pira te ada da ci dong walego dong ni inde gere kwena duju gi cho duju madaro uchoyo wando mo bineo ya nyim e program ma binu chapet manyen wan mo poy tutual lora moy inde gere lega apoyo piman dong la chwe ko tieno bori ma bana do wat wa Jesus Christ waje lok ma migi ma jo wa tinde wa te be sin down yan satan pie makalo ta wen ta mo wa winyo ento ko pe bedo weto walego ni konwa ba ke iko wiwa iwa jo matika ti pintan daru picture gi ke me we can meet you la pu kontano lok ma ke la ke ko bien por que ni ni ya konwa ibu ma be ayi konwa kita tu berwati karena jin ketika warna teh tu amir berkal Sodoma and Gomorrah amir berluti ni aku punya dok inde konwa itu punya dok Allah di ini buat Yesus Kristus amen amen wan mo poy tutual mo poy daro ci magu wa ya the ben in the gift program yeah